Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, бүгүн 5 январь 2025 жыл болду. Чүй-Су Сокулук району Сокулук мал базарындабыз, достор. Биринчи чыгарылышта жем, чөп, дробилкалар чыгып тур. Силос. Ошондойлорду тартып көргөзөм биринчи. Сиздер только лайкты басып колдоп турасыздар. Каналга каталганын унутпаңыздар. Sizde жүгөрүү бар. Канчадан? Билбейсиз? Бирата келет-ти. Канча бул жүгөрү? 16 сом дейт. Булар эмне булар? Будай канча? Будай 17 сом. Жакшы. Азыр рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Канча экен арпа? Базар аламы дейт. 16 17 бул. Алды 16 наркы четте будай. Бул 16. Бул эмне арпаныкы? Пайдаланган? Бул канча? 17. Бул 17. Жүгөрүч. Сотос менен бул канча? 14. 14. Бул будай аралаш 17 18. 18. Будай аралаш. Булчу? 17. Бул да 17. Мен уже 12. Бул 12 экен. Бул кымбаттап тур, 10 сом, 11 сом болчу, 12 сом болчу. Кымбаттап алат дейт. Assalamu алейкум ака. Канча жүгөрү? 16. Пионер сорт, жакшы, таза, кургак. Сорт пионер дейт, кургак дейт. 16 сом дейт. Дробленка. Дробленный. Тил келбей калды, дробленный. Таза, кургак карабыз. Onu канча дейсиз? 17. 17, а? Бизде ушундай баалар достор. Чүйдө. Сокулукта. Эмне бар беке? Туз канча экен? Канча же туз? Килограмм 10 сом. Малга туз. Байка жүгөрү канча му? 11 сом 11. Бул 11 сом. Мака. Булчу? 15. Арпа 15. Тылды карабыз эми. Мындай бар. Чөптөр тартабыз. Самман тоодун чөбү, анан кийин беде. Силосту тартам. Дробилка бар. Номерлерин айтып өтөсүз. Канчадан болду букалар? 55. 55. Канча баш? 5 баша. Бука эмес. Бургачы кунажындар экен. 55 миң. Ошол кунажындар 55 миңге алынып тур. Кетти. Атаган көргөзөлчү. Силос турган, жана силос жок. Сатылып кеттиби? Анак тоодун чөбү. Байга чоп канча? 200 ана. Анак тоодун чөбү 200. Канча тоо чөп? Assalamu alaikum. Силос канча экен? Неге силос? Силос канча, брат? А? Килограмм 7 сом экен. Один тюк там сколько килограмм выйдет? От 60, короче, до 70, 70. 60-70 килограмм чыгат экен могу бирөө. Так, 7 сом экен. Кукуруза. Кукураны өзү барбы жокпу? Ондай. Можете номер сказать? Скажи. Качаны не снимали, нормально. Нормально, да? Скажите? Номер телефона. Так, номер 501 350 350 431. 431. Достор, чалаксарына силос керек болса. Айт, что спросит? Я даже не знаю. Кайжан экен билбейт.
Bedi. Bu çöp, hamur aralaş ekan. Qancha ekan çöp? 270. Bedi aralashgan ha bu? Bede var ki. Taza bede. Toza bedi. 270 so'm. Mana. Barda qancha ekan? Qanchaga bosar? 220. 220. Hasar tekenda bu. Bedesi var ekan ha? O. 220 so'm. 300. Saman qancha ekan saman? Saman 150. Nasıl? Saman 150, 220, 200, 270. Bu qancha? 200. Vallahi 200 to'rtinchi. Aga beda qancha ekan beda? 400. Seriyosan? 400 deydi. Dostlar shunday bog'lar bizda. Sizlar to'ka laykni bosib qo'llaysizlar. Biz birinchi videoni oyoqladik. Endi chiqarilishda qo'ylar tortamiz.